Nagrado v kategoriji Best in Show prejme... Jaz vas zelo lepo pozdravljam na enem izmed najbolj težko pričakovanih točk današnjega dne in to je seveda cosplay tekmovanje. Danes bomo skupaj videli, kaj se zgodi, ko se križajo domišljija, ustvarjalnost, talent in noro dobra kostumska tehnika. Zdaj se bomo zelo na hitro zahvalili našim pokroviteljem, ki so z nami, da so nam tole cosplay tekmovanje lahko omogočili. In sicer najlepša hvala TCG Parku, kinom Cineplex, cosplay shopu BE in pa Mike's Mystery Box in Ljubka. Tako da en aplavz za naše sponzorje. Odlično. Jaz vam bom predstavila naše cosplay žirante. In sicer prva se predstavlja cosplayerka iz Bolgarije in to je Penumbra Cosplay. Penumbra je kostumska oblikovalka z več kot 14 leti izkušenj v svetu cosplaya in magistrsko izobrazbo iz gledališkega in kostumografskega oblikovanja. Nastopala in sodila je na tekmovanjih po vsem svetu, med njenimi največjimi dosežki pa je nagrada Best Costume na svetovnem prvenstvu WCS 2024. Penumbra, a very warm welcome to Slovenia and NMN. Pozdravimo tudi lanskoletno zmagovalko Best in Show NMN 2025, ki se nam letos pridružuje kot sodnica tekmovanja in nas je aprila zastopala na mednarodnem tekmovanju na Madžarskem in to je Proteus Cosplay! Proteus se s cosplajem in izdelavo kostumov ukvarja že od leta 2017, njeno delo pa vključuje šivanje, vezenje, usnarstvo, izdelavo nakita ter oblikovanje z rezinom. Lansko leto se je čisto prvo leto prijavila na cosplay tekmovanje in zmagala Best in Show, tako da en aplavz za Proteus! In še zadnja naša cosplay žirantka pa je čudovita Clarux Cosplay. Pridi, Wally, pridi! Clarux ustvarja cosplaye že od leta 2014 in od leta 2019 pa je tudi del NMN cosplay ekipe. Clarux posebej uživa v izdelavi kostumov za druge ter oblikovanju originalnih likov, kjer lahko združi svojo kreativnost in ljubezen do detajlov. Žirantke, najlepša hvala, lahko zasedete svoje mesta. Thank you, jury, you can take your seats. Na oder prihaja naša prva tekmovalka, ki nas bo popeljala v svet izjemno popularne igre Genshin Impact. Kami se nam predstavlja kot Jujin iz igre Genshin Impact. Njen cosplay je nastajal kar 5 mesecev in predstavlja prvi popolnoma samostojno izdelan projekt cosplayerke. Izdelan je bil brez navodil z veliko ročnega šivanja, oblikovanja detajlov, izdelave dodatkov in celo prvih poskusov 3D modeliranja. Poseben izziv so predstavljali rokavi, ogrinjalo, kapa in predelava škornjev, pri katerih pa je uporabila različne materijale. Od blaga in umetnega krzna pa vse do EVA pene. Kami, izvoli.
惯到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔。 Naslednja tekmovalka prihaja iz sveta 4 elementov in ene najbolj popularnih animiranih serij. Nara Cosplay se nam bo predstavila kot Suki iz serije Avatar The Last Airbender. Cosplay je začela izdelovati letos januarja in je zapisala, da močno upa, da bo končan do NMN-ja, tako da to bomo preverili zdajle. Cosplay združuje šivanje, izdelavo oklepov ter veliko ročnega prilagajanja detajlov. Poseben poudarek je na oklepnih delih izdelanih iz EVA pene, umetnega usnja in ojačitve stabilne oblike, medtem ko so dodatki kot ramenski oklep na glavni del in pahljače ročno sestavljene in prilagojene. Nara, izvoli. Danes se bomo očitno sprehodili čez kar nekaj legendarnih fandomov in zdajle se selimo v World of Warcraft. Ashite Cosplay na oder prihaja kot Sylvanas Windrunner. Za izdelavo cosplaya je porabila več kot 300 ur dela. Cosplay je bil v celoti izdelan brez uporabe že pripravljenih krojev, več kot 30 posameznih delov kostuma pa je bilo ročno oblikovanih iz EVA pene, foam claya in warbla materijala, nato brušenih in utrjenih. Eden največjih izzivov je bil izdelava ogromnega loka, ki ni le vizualno natančen, ampak je tudi funkcionalen in dejansko izstreli puščice. Celoten projekt združuje ročno šivanje, kiparjenje, izdelavo rekvizitov in natančno staranje materialov. Ashite, oder je tvoj. I was looking for a target, and here you are. You're mine. Hear the Banshee Queen. Serve the Dark Lady. We are the Forsaken. Iz World of Warcraft pa v srednji svet in Mordor obarvan v rozasto barvo. Z naslednjim izvirnim likom se predstavlja Anja Morana kot Kawaii Witch King, katerega navdih izvira iz franšize Gospodar prstanov. Čelado cosplay je izdelala iz EVA pene, katero je pobarvala s tehniko lepljenja in okrasila s kristalčki. Orožje je izdelala iz kartona in EVA pene, obleko pa je ročno sešila. Kawaii Witch King, pridi. Jaz mislim, da sem zelo dala napačen Lord of the Rings, ko sem ga gledala ta prvič. Naslednji cosplay prihaja iz igre Arknights. Jellyborn na oder prihaja kot Ulpianus. Za avtentičen videz povodnega lika so bili uporabljeni vodoodporni materiali, scuba fabric in umetno usnje, medtem ko je bil mogočni sidrni rekvizit izdelan predvsem iz EVA pene različnih debelin. Izdelava sidra je trajala približno 5 mesecev, od kartonskega prototipa do sestavljena z uporabo kontaktnega lepila in ročnega barvanja. Končni rekvizit meri kar 155 cm in ima snemljiv ročaj za lažji transport.
Kostum dopolnjuje ročno izdelani pasovi, kovinske verige, detajli iz foam kleja ter številni prilagojeni dodatki. Jellyborn, izvoli. Naslednji na oder prihaja Deltas kot Zoe iz animeja That Time I Got Reincarnated as a Slime. Cosplay je bil izdelan iz starega blaga, ki je bilo ročno prilagojeno, kombinirano, dodano in pobarvano. Rekviziti, kot so katane, nosilec in oklepni detajli, so bili ustvarjeni iz kartona in EVA pene ter ročno pobarvani z akrilnimi barvami. Posebna pozornost je bila namenjena lahki konstrukciji, udobju med nastopom in natančnemu oblikovanju lasulje. Obiskovali ste v nas vi, ampak oblikovanje lasulje. Izvoli. Silent steps, no sound, no trace. Hidden mask, a shadowed face. Eyes of steel, cold and clear. I am there, then disappear. I'm the shadow you'll never see. Swift and gone like memory. One command and I obey. Strike, then fade, and slip away. No fame, no name to claim. Only whispers of my name. Gledali smo That Time I Got Reincarnated as a Slime, ampak jaz resno mislim, da bi mogli gledati That Time Daenerys reincarnated as herself and taken the Iron Throne as she truly deserves. Ampak nismo tu zame, zato pa nadaljujemo z anime liki in tekmovalci, saj se nam naslednji na odru pridružuje Dazuhan kot Rudo iz animeja Gachakuta. Cosplay je bil izdelan z veliko ročnega prilagajanja, improvizacije in prvih ustvarjalnih poskusov. Telovnik je bil krojen po obstoječem kosu oblačila ter predelan in dodanim ročno narisanim logotipom. Poseben poudarek je bil tudi na prvi samostojno stilirani lasulji ter rekvizitu izdelanem iz predelanega odmaševalca. Dazuhan, izvoli. My hands have been pitch black for as long as I can remember. And sometimes they give me this brain-melting pain. Whenever people see them, they just stare like my hands are wrong somehow. Or I am. And that really messed me up as a kid. Regto saw it. And that's when he gave me my gloves. Enough about me. What made you decide to join our band of weirdos? I wouldn't say I joined. It's kind of more like I'm lending a hand until I get what I want from you guys. First, you got to just work to the beat. Then, you got to put your hands on your knees. Then, you got to make your feet be flat. Then, you got to put an arch in your back. Now, do it on a handstand. Pop, pop, pop it in a handstand. Just do it in a handstand. Pop, 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 make it, pop, pop. Naslednja tekmovalka bo z nami na odru. Leia Lu predstavlja pa se nam kot Kifri iz serije The Witch Hat Atelier.
Obleko, plašč in klobuk cosplayev ustvarja različnimi tehnikami šivanja in vezenja. Veliko dodatkov, kot so torbice, vratni oklep, zlate dekoracije in rese, je bilo izdelanih iz umetnega usnja, fiberboarda, polimerne mase in celo pozlačenih 24-karatnih zlatnih lističev. Lasulja je bila sestavljena iz 2 predelanih lasulj za več volumna. Lejalu, izvoli. Zdaj se pa selimo na temačne ulice Piltoverja in Zona, saj se nam kot ikonična Jinx iz serije Arcane na odru predstavlja Nomi cosplay. Cosplay bil izdelan iz povsem lastnih krojev, dopolnjen s 3D modeliranim tiskom ter ročno poslikavo. Posebno pozornost je namenila tudi lasulji, ki je zahtevala več kot 12 ur oblikovanja, pletenja in utrjevanja. Največji projekt pa je bil Fishbones, ogromno orožje izdelano iz kartona, sestavljeno, ojačeno in barvano v več kot 35 ur dela. Naomi, oder je tvoj. Ha! It's me, your vile villainess, the author of your nightmares, the dread of Who your... are you? Jinx? Yeah, never heard that before. You're not gonna haul me in? Claim the prize? Be the big hero? You expect me to believe Jinx, the master criminal, wears pants like that? What's wrong with my pants? You look like a half-eaten circus tent. I am Jinx! Oh, you want a villain? Let me show you how I evil. Oh, you think I'm difficult? I'll show you on my devil. Sharpshooter, lethal type of pushing like an You feel it? That buzzing behind your eyes? Because you know in a moment it could all... Ain't the town blue, right? It's all around you. Ain't the town blue, right? It's all around you. I call her. May the odds be ever in your favor, pa je eden izmed najbolj ikoničnih stavkov lika, ki naslednji prihaja na oder, pa tudi za naše tekmovalce je kar relevanten. Hage se nam iz iger lakote predstavlja kot Effie Trinket. Osnovo kostuma je izdelala iz kanvas materijala za bolj čvrsto konstrukcijo, nato pa je ročno krojena, šivana in prilagojena. Največ časa je zahtevalo ustvarjanje metuljev, na stotine jih je ročno izrezala in nalepila po vzoru filmskega kostuma. Ročno je izdelala tudi na glavni del s 3D metulji. Hage, may the odds be ever in your favor. Now, the time has come to select one courageous young man and woman for the honor to represent District 12 in the 74th Annual Hunger Games. As usual, ladies first.
Clarus Cosplay. Where are you? Come on up. Come on up. I hear we have some volunteers. Now, it seems that the honor to represent District 12 has been taken away from you, Clarux. Thank you. Iz Kapitola pa v svet igre League of Legends. Salmonella Cos bo oder zavzel s cosplayem lika Ashen Knight Pike Chroma. Cosplay je nastajal s kombinacijo digitalnega modeliranja in klasične ročne izdelave. Iz 3D modelov je ustvaril natančne kroje za oklepne detajle, kateri so bili nato izdelani iz različnih vrst EVA pene, lepljeni, oblikovani in utrjeni. Posebni detajli, kot so škornji, rokavice in teksture, so bili ročno prilagojeni in nadgrajeni, zaključni videz pa je bil dosežen z barvanjem in airbrush tehniko. Salmonella, izvoli. Remember the day I died, and those who betrayed me. Yes, I see them. I see the faces of all who were there. You look familiar. Ponovno se vračamo v svet Witch Hat Atelier, saj se nam na odru pridružuje Rihanna kot lik Coco. Come along, catch a heffalump. Sit with me on a muddy clump. We'll sing a song of days gone by. Run along now, don't be glum. Get you gone now, have some fun. Don't be long for the end is nigh. Don't let moments pass along and waste before your eyes. March with me in the borough groves. Come with me in the slimy toes. And never ask us why. Come along now. Run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger and boredom. We'll dance and sing till sundown and feast with abandon. We'll sleep when the morning comes and we'll rise by the sound of the bird song. Naslednji cosplay pa nas popelje v svet grške mitologije. Dorkal se nam predstavlja kot dvojni lik Orfeja in Euridike. Kostum je večinoma izdelan iz recikliranih in odpadnih materialov, kot so plastika, magneti, umetne rože in staro blago, ki so bili preoblikovani v dekorativne elemente. Poseben izziv je predstavljala izdelava naglavnih delov s paper mache tehniko ter ročno slikanje tetovaž obraznih dodatkov z akrilnimi barvami. Celoten projekt združuje šivanje, vezenje, kiparjanje in barvanje. Dorkal, izvoli.
Nadaljujemo v svetu videoiger, ampak tokrat se vračamo z eni že poznani. Duckpedia cosplay se bo na odru predstavilo kot Iona iz igre League of Legends. Posebni poudarek cosplaya je na maski iz EVA pene z ugrajeno LED osvetlitvijo, ročno poslikanem krilu ter številnimi povoji, ki so bili posamezno prišiti na osnovna oblačila. Katane in maske na pasu so bile 3D natisnjene, brušene in ročno pobarvane. Skupaj pa se izdelava orožij trajala več kot mesec dni. Duckpedia, oder je tvoj. Pred nami je še 5 tekmovalcev in we gotta catch 'em all. Naslednja se nam na odru pridružuje Koi Fish cosplay, ki nas bo navdušila kot Nurse Joy iz Pokémonov. Ta cosplay predstavlja njen prvi večji projekt, v katerega je vložila približno 120 ur dela. Vse kroje je razvila samostojno z metodo flat patterninga, izdelala je helmet wig glasuljo z ročno oblikovanimi čopki iz EVA pene. Dodaten poudarek je namenila številnim detajlom uniforme, kot so podloženi rokavi, predpasnik in ročno vezen motiv Pokémona Chansey na ovratniku. Koi Fish, izvoli. Iz League of Legends je očitno ena izmed današnjih najbolj priljubljenih inspiracij za cosplay like, saj se nam iz te franšize pridružuje tudi naslednja cosplayerka. Na odru se nam pridružuje Mousy Dust cosplay kot Star Guardian Kajsa. Njen cosplay združuje futurističen videz, čarobno estetiko in številne ročno izdelane detajle. Vključuje izdelavo oklepnih elementov, dodatkov, raket in scenskih rekvizitov, pri čemer je bil velik poudarek na kombinaciji svetlečih materialov, barvanju in natančni izdelavi dekoracij. Don't try to make yourself remember, darling. Don't look for me, I'm just a story you've been told. So let's pretend a little longer, 'cause when we're gone, everything goes on. You were staring at the window, and I said, I'll just bring this to you.
it selfish that I'm happy as we pass the setting sun? Someday I'll be overcast, but you won't have to cry, 'cause we'll do the grieving while I'm by your side. I said, don't try to make yourself remember, darling, don't look for me, I'm just a story you've been told. So let's pretend a little longer, 'cause when we're gone, everything goes on. And I'm so scared of getting used to this. Naslednji cosplay pa nas popelje v pisan in glasben svet igre Project Sekai Colorful Stage. Na oder prihaja Serena kot Nene Kusanagi. Cosplay je izdelovala približno 150 ur, vključuje veliko šivanja, stiliranja in ročnega dodelovanja detajlov. Izdelala ga je iz različnih vrst bombaža, tila, poliestra in umetnega krzna. Poseben poudarek je namenila stiliranju lasulje, kjer so bili uporabljeni krimper, ravnalec, lak za lase in številne tehnike oblikovanja. Serena, oder je tvoj. Never end, never end. Whoa. いつかの約束 Never end, never end. Whoa. 叶えられるかな 大切なものがあるんだ自分の居場所はここなんだって一人じゃ守れなかった景色も重なる絆希望に変えた誰にも理解されなかったそれでもいいと思っていた情熱に触れて溶けていく孤独どこまでも続くきらめきを胸にね思うほどに世界は色を抱えて誰かを笑顔にできるんだってことを気づかせてくれたんだ不思議に願いをかけて魔法のような明日を憧れも涙にも光がほら宿ってる星を見つけるほどに暗闇を照らした解けないつながりをメモリーにして夢を見出してゆこういつかの約束 Never end, never end 叶えられるから Kot predzadnja tekmovalka pa se nam na odru pridružuje Deja Colja kot lik Sasuke iz animeja Naruto. Po svetu videoiger pa zdaj stopamo še v kraljestva fantazijske literature in tale bo navdušil all the book talk girlies. Naša zadnja tekmovalka na odru je Black Tea cosplay, ki se nam bo predstavila kot misteriozni surreal iz zbirke A Court of Thorns and Roses. Njen cosplay združuje šivanje, ročno izdelavo rekvizitov in številne teksturne detajle. Masko je ustvarila iz papier-maše tehnike na podlagi modela obraza in dodala jo je tudi zobje iz polimerne mase.
Plašč je sestavljen iz več različnih tkanin, ki ustvarjajo raztrgan mističen videz, robove je predelala z različnimi tehnikami staranja. Dodala je še detajle, kot so brezovo lubje, perje, citati iz knjige in veliko čajno škodelico iz Ivije pene. Black Tea Cosplay, oder je tvoj. Welcome to the Night Court. Hello, Sarah, darling. To so bili vsi naši tekmovalci, en aplavz! Videli smo ogromno talentov, ustvarjalnosti in strasti, čestitke čisto vsem cosplayerjem, ki so se danes predstavili na odru. Ok, zdaj pa zares. Nagrado v kategoriji izvirni lik prejme Black Tea Cosplay kot Suriel! Black Tea Cosplay, prosim, če se nam pridružiš na odru. Smo redi, rabimo še trenutek. Jaz bi rabila en elevator music. Ne, to je budilka od Samsunga. Vidite, da imam travmo jutranjo. Ok, nagrado v kategoriji šivanje prejme Koi Fish Cosplay kot Nurse Joy! We gotta catch you, Nurse Joy, and we caught you! Čestitke, Nurse Joy. In gremo nagrado v kategoriji SFX in Makeup prejme Dorkel kot Orfej in Euridika! Pridi, Dorkel, pridi, pripelji oba svoja obraza, oba si zaslužita nagrado. Bravo, lejte, kako so lepe, kako so se lepe, tukaj so vsi to kljuštni. In gremo naprej. Nagrado v kategoriji Oklep prejme Ašajt kot Silvana Swindrunner! Čestitke! In zdaj bomo zvedeli, za koga ste glasovali in kdo je prejel glas ljudstva. In sicer nagrado v kategoriji Glas ljudstva prejme Ašajt Cosplay kot Silvana Windrunner! Čestitke vsem in še najboljši med najboljšimi. Oseba, ki nas bo prihodnje leto zastopala na Cosplay Champions Cup mednarodnem tekmovanju. In sicer, tukaj vas rabim res najbolj glasno, največ tenzije, ok? Imamo. Nagrado v kategoriji Best in Show prejme Leia Lu kot Keyfree! Leia Lu, čestitke, Best in Show NMN 2026 in bučen aplavz za Lejo! Naše cosplay sodnice bi ti rade čestitale.
V tem trenutku bi se ponovno zahvalila našim čudovitim sponzorjem Cineplex, Cosplay Shop, BE, TCG Park, Ljubka in pa Mike's Mystery Box. Hvala pokrovitelji, ker ste nam omogočili tole cosplay tekmovanje in ker z nami sodelujete že vrsto let. In gremo skupna potka. 3, 4, zdaj čestitke vsem zmagovalcem, vsem tekmovalcem, ki ste bili z nami. Pohvala čisto vsem za udeležbo.